Nakon nevremena tokom noći jutros je stala kiša. Dobro, nije baš stala, ali ima je zaista vrlo malo. I to je idealan trenutak da prošetate do naše gradske pijace i kupite sve što vam je potrebno. A šta to možete da kupite danas? Samo od nas za vas. Provjeravamo šta imaju ovdje od voća, kakva je ponuda povrća i naravno kakve su cijene. Interesantno, zaista, tokom čitave godine imamo ovih jagoda na pijaci po cijeni od 10 € po kilogramu. Tu je i grožđe, ovoga puta samo crno grožđe u ponudi, 3,5 €. Tu su i domaća narandža, 2,5 €, a za kilogram mandarine ili nektarine trebate izdvojiti koliko tačno? 1,5 €. To su malo niže cijene, je li tako, nego što su bile. Dobro, tu je naravno i domaći limun, kruške. Domaći limun košta koliko? 2,5 € a kruške? 4 € je kilo krušaka. Šljive izgledaju divno. Ko voli, što kažu ovdje na pijaci, ko voli nek izvoli, a koja je cijena? 3 € za kilogram šljiva. Mi naravno idemo dalje i provjeravamo i cijene i ponudu povrća. Moje dame, dobro jutro. Prijatna kafica i ja ću sad kad se vratim u studio, da, i jako ste veseli. Mi smo uvijek veseli. Uvijek ste veseli, što je zaista fantastično. Obećali smo našim gledalcima da još jednom ponovimo ponudu, cijene, da vidimo šta to mogu da kupe ukoliko prošetaju do pijace onako prije kiše. Pa evo vidite svega. Svega ima, to je istina. Krtola mlada, juče vađena, €1,5 krtola ova što je vađena sad u oktobru isto €1,5, cvekla 2 €, mrkva 2, sve ko šećer, rukola, peršun, luk, kiseli kupus, svega pomalo. Svega pomalo? Jeste. Divno. Kakva je ponuda? Kakva je potražnja u stvari? Potražnja, pa dobro, bude uvijek. Ali vjerujte da sigurno da će biti vrlo teško proizvesti zdravu hranu. A ne znam koliko opština će ministarstvo tome dati privilegije. Vjerujte. Prioritet, da. Jeste. Vjerujte da će biti. Jer svega je od klime, a bez vode je vrlo teško, ne znam. A zdravu hranu je teško proizvesti. Vjerujte. Ja sam juče neki dan u Trebesinu cijeli dan da peše sredova oplijeveš blitve da bi imao zdravu hranu. Šta još ima sad u polju? Šta se radi sad u polju? Pa sad imamo još to mladu krtolu, to se vadi, sad će se đubri, da se zemlja nađubri u plastaniku, imamo rukolu, žučenicu, spanać, blitvu, salate, nešto i tako. Eto, brzo prolaze dani, nedelje, mjeseci, brzo ćemo izaći iz plastenika, tako? Polje. Brzo, Boga mi, sve brzo prolazi. Ovih dana imamo i sreće, u stvari imate sreće jer je kiša. A kiša, je, sad kiša, neće u avgustu. Ali opet ima, Boga su bilo. Naravno, daleko nam je avgust, za sad nam je dobro. Da, pa zato je krtola ovako uspjela. Dobro, vi želite kišu, ne znam šta je sa našim ribarima, mislim da oni baš nisu oduševljeni ovakvom situacijom i vremenskim uslovima. Idemo ipak da ih pitamo. Tako je, sve će to biti dobro. Naravno, kažu sve će to narod pozlatiti. Tako je, to je to. Recite mi šta jutros imate u ponudi. Eto, nešto interesantno što smo našli kod vas su sušene masline, je li tako? Jes, soljene onako samo. Soljene. Možda vidimo kako to izgleda. Može kako je. Hoće li prići? Eto, izgleda zaista su neobične. I možete ih dobiti za 10 € po kilogramu, je li tako? Inače, začinjene, nezačinjene, crne, zelene masline su 7 € po kilogramu. Recite mi, imate ovdje, šta je ovo? Slanić. Slanić. 5 €, leća vam je 5 € i pasulj su 5 i 6, onaj najkrupniji. Imate i domaći
Kroftelj, da, koja je cijena? 5 eura kilo. 5 eura kilogram. Recite mi, vi uvijek imate divnih domaćih sokova, evo možemo reći, probali smo jedan od zove, zaista je fantastičan, pa možemo pretpostaviti da su i drugi isto tako dobri. Ima šipak, drenjina, nana, dobro, a recite mi, kupina, malina. koja je cijena? Svi su po 5, samo je šipak 8. Vi to sami pravite? Sami. Šta imate u ponudi ovih suvih voćkica? To je suvo voće prirodno sušeno, bez sumpora, bez išta. Znači višnja, kajsija, dunja, jagoda i šljiva. I koja je cijena po kilogramu? Šljiva je 25, ostalo 30. Imate tu i pečurkica? Ima vrganj, on je ova kutija 20 eura. Ima domaći sirće koje sam ja pravila od divljih jabuka, 5 eura litar. I ono što nas sladokusce uvijek interesuje... Imaju i korice naranđe, ali trenutno. Orasi su 13 eura. 13 eura po kilo. Čista polovina. I recite mi kakva je potražnja, ima li kupaca? Pa malo je, jeste, a malo nas je kiša poremetila, ali bude. Vas da nešto bude. Stalno nekog ima? Normalno. Stalno neko prošeta do pijace. Mi naravno, kao što smo već rekli, idemo sad u gradsku ribarnicu da vidimo, ovim našim ribarima kažu ne prije uvijek kiša, da vidimo kakav je ulov. Dragana, kako si? Pošto kesteni za mene? 5 eura kesteni. Dobro jutro. Evo, ponavljamo se, ali komentarisali smo tamo kod Zage, njoj fali kiše, ja kažem našim ribarima ne fali. Ne fali. Da vidimo, eto, Nikšićani su bili brzi ovog jutra, tu je pastrmka, losos pastrmka. Jeste. Da li je cijena ista ili je malo više zato što brzo dođu? Ista cijena, pastrmka 6 eura, losos pastrmka 10 eura, za sad nismo dizali cijene. Iako dolaze slave, oni nam nisu podigli, pa i mi nećemo, mada je svagdje dignuta. I imamo nešto, ko hoće da kupi, ima šnjura. Dobro. Znači, po cijeni, pa 7 eura može malo jeftinije. Imate, evo, jedno pokila, 700, ma može, bre, samo migim, bojim se da će početi žene da namiguju. Pa i one neka i treba. Neka. Imate lokardice male lokardice, eto vidite kolike su, nema ih, što? I nemaju cijenu? Ista je cijena, 7 eura, imate plavoga luca, hoću reći. Neko kaže trup, ovo nije trup, ovo je plavi luc, znači posle palamide bijelje, malo tamnije meso, a trupa je baš kiselo i crveno, ovo nije. Imate cipole, zlatane, svježe, na udicu uvaćene, ja imam ribare kojima ne smeta kiša. Jesu mokri, vjerujte, samo da im je zdravlje. Tako, ništa više. Znači, imate to. Jutro sam imala i liganja, prodala sam ih sve naravno, sve je odmah prodato, naručeno. To vam je ikra od orade velike. Znači, orada se mresti da bi znali drugi ribari. Pune je ikre. Imamo raže sa parangala, fine odrane. Po cijeni od 12 eura po kilogramu. 12 eura, može i jeftinije. Imate losos pastrmka 10, to se zna, gambori 15, ista cijena. Su ovo kozice tu? Jesu, ne, gambori očišćeni. Gambori očišćeni, nisu kozice, da je sreće da ima kozica, više bi volili. I tovljena orada i brancin. Znači, cijena ista, 11 eura kilo. Sve zavisi, ako je manja, normalno da je jeftinija, a eto to da mogu, ja bi malo spuštila, ali eto, oni svoje cijene drže. To vam je tovljeno, svoje cijene drže. Riba je kod njih u kavezu i pliva, a naši ribari neka se muče. I kad uvate mnogo, ne znaju gdje će prodati. To je to. Divno, recite mi, obzirom da su dani posta, da li je potražnja malo bolja? Pa malo bolja, juče je bilo kod koleginica sardela i sarduna, malo bolja. Moraš da zoveš narod
da bi došao i da bi znao. Znači, kad bi bila televizija svaki dan ovdje i snimala, kažu, vidjeli smo kod Duške ili vidjeli smo u ribarnicu, da smo i došli. Evo, mi smo od pomoći barem sredom. Jeste, barem sredom, tako je. Znači, imate... Prezentujemo sve što se nađe na pijaci. Jeste, još uvijek možete da kupite za Nikoldan. Umjesto prave palamide koja je 15 eura, ja ne kažem da je ona najkvalitetnija, ali ovo vam može zamijeniti palamidu. Znači, ako nema grujeva ili uzmete manju količinu grujeva i ovo ovdje... Da li je suva kao palamida? Ne. Ne? Ja ovako, Neđo moj posti... Kako kažu, dosta maslinovog ulja, dosta vina. Jeste, slušajte ovako. I bude to dobro. Znači, kad napravite filet od ovoga, ili je isječete onako na zona, sat vremena pivo, saspete jedna gutlja je onako, pa ostatak saspite na nju. Neka stoji sat vremena u tom pivu. Možemo mi 2-3 puta da saspemo. Može, ali nemoj sad. Nemojte bolje. I onda ih je izvadite i onda vam je kao pamuk, meka, sočna i fina. To je jedan recept koji, eto, mnogima pričam, kad naiđu, kaže suva. Suvlja je skuša, mada se i sa skušom to radi, ali ono, jeste. Mnogi su naučili da skuvaju palamidu, hoću reći plavoga luca, skuvaju ga, kažu kuva se tako, po internetu, po čitanju, po receptu između nas koje smo probale, koliko kila ribe, toliko grama soli. Znači, na ovako ide 2 grama soli ili 3 u vodu koju se kuva. Kad počne da ključa, znači u hladnu vodu, kad počne da ključa nekih 2 sata na tiho, neka se kuva riba u toj vodi. Onda je izvodite iz vode, ocijadite na ubrus, obirate od kosti, meso čisto, opet ocijadite, tegle uzmete, poslažete ih, maslinovo ulje unutra, bijeli luk, konzervirate, imate tunjevinu da je nema na svijetu. Savršeno. Eto, čuli smo jutros našu Dušku, šta da kažemo, dođete u našu ribarnicu, ovdje osim što nađemo ribu, dobijemo i dobar recept i savjet od naše Duške.